bwana mama ni inakuwa nini? Tulikalala hapa tutamaliza siku mzima hapa. Akini mfunguzo zawe. Nipatie. Nimushobora no kumara amasegonda 3. Mutamotse nk'imbwa. Ariko murakuga. None. Wowe urumva ingene ndaba ingene uri kuramfokera jewe naje kare. Uyu si hakiza. Twebwe ntabwo mwamushaka ko tumera nkamwe abanyarusange n'abanyabugo. Twebwe abanyamuhumura ibintu byacu tubijyana pole pole dutuje. Murumva ngende ari kuza nawe usuje inshuti yanjye twiganye rero buri hari. Make wa rusange wa kujikokota na mimi napata na wa muhumuro ne ya majitapo jitapo. Uyue kama hapo kwa gari yangu ndakutupa nje sasa hivi. Nizimishe vile. Kuki mutugira ishyari rwose muri aka karere? Atabasikilia wivu ya nini mko na nini? She watu ya Bugo njo ba mere ba kwanza bazuri unaona? Tunavala unapita ko nasikia harufu ya parfait kasikukatia si kwa sa. Ariko mwe abanyamuhumuro n'abanyabugo murashobora kuba ukamukavuga ibintu by'ishari. Abanyarusange ndi ngaje. Twebwe turi abantu batekanye. Barafunze wa mupaka. Bafunze umupaka kuko ejo mfite interview mu gitondo cya kare. Mana narambuka umupaka. Ibaze jewe ko ubu naringiye gufata bus injana mu kindi gihugu ejo mfise indege mu gatondo kare. None nk'ubu bus ntayironse n'indege iransiga. Ariko mana yanjye. Basi vile nyinyi mko mnasema mnaona vile ni vya nguvu. Mie ni igari ningepasha biba kuna mimi navuka mpaka mimi nende mu garage. Maki hapa seka itata nazimika na ita wako. Urumva batari ibintu by'amafuti twagiyemo byo gukomeza kujya impaka none bakaba dufungiye kuko bitumara iki ibintu by'amafuti gusa. Mwanya twataye. Hapa sasa tunateka la sasa tusikilizane. Depo tungesikilizana mbele vitu havingefika. Munaona kila mtu anapata somo yake sasa. Twanze guhuzwa n'ibintu byiza none duhujwe n'ikibazo.